गोबाव समनिफ्रायनो कक्राझार सहरजों बोहैलांनाय गौरां दैसायाव सिखाव फालांगियारिफ्रा सालान लायाबालानो आयेन बेरेखायै बाला बोखांखुमानाय खामानिया सोलिदों। हरखाब दिनै हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा गौरां दैसायाव बाला बोखांनाय गंद ट्रेक्टरफोरखौ जब्द खालामो। हलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय गौरां दैसायाव आयेन बेरेखायै बाला बोखांखुमानाय सिङाव फालांगियारिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन होनना रोखा फोरमायो हलथुगाव डिभिजननि DFO जयন্ত कुमार ब्रह्मआ। एक्चुअली आज विशेष सूत्रों पर गम पालो EM सारे कले जे तक किसुमान इलिगेल खनन कार्य चलि आछे गौरां नदीर पारात पाथर घाटत तो एकॉर्डिंगली EM सारे निजे इनिशिएटिव लले और मोर लगत गलो गई तात देखिब पालो स्पटत হয় जे किसुमान इलिगेल खनन होइसे और एकॉर्डिंगली आमी डिपार्टमेंटर जेनेके नियम मते তেওঁলোকক ডিটেক্ট কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকক লৈ অনা হ'ল ধৰক 5-6খনমান হ'ব ট্ৰেক্টৰ। তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকক আছাম মাইনৰ মিনাৰেল কনচেশ্যন ৰুল মতে যি শাস্তি হয় সেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ পৰা পেনাল্টি সহ লোৱা হ'ব। এনেইতো ধৰক বালি থকা 3খন পাইছোঁ আৰু খালী 3খন পাইছোঁ। মানুহজনক আটক কৰা নাই অফিচলৈকে লৈ আহিছোঁ কাৰণ মাইনৰ মিনাৰেল কনচেশ্যন ৰুল মতে আমি হাতক বা এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো মেইন টাউনৰ মাজত নদীটো হয় মেইন টাউনৰ আৰু এইটো বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে। ডিপাৰ্টমেণ্টে আজিলৈকে জড়িত থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন মই জনাতো মই গম নাপাওঁ কাৰণ মই বেছি দিন হোৱা নাই ইয়াত DFO হিচাপে যোগদান কৰা আৰু বৰ্তমানো মই একচুৱেলি ডুৱেল চাৰ্জতে আছোঁ। মই একচুৱেলি পৰ্বতজোৰা ডিভিজনৰ DFO হয় ইয়াত চোৱা চিতা কৰি আছোঁ মই। তো আগত কি হৈছিল মই নাজানো মোৰ দিনত যি হ'ব মই একশ্যন ল'ম নেচেচাৰী একশ্যন লোৱা হ'ব। মই কালিৰ পৰা আমি আশা কৰিম কালিৰ পৰা বন্ধ হ'ব বা আজিৰ পৰা বন্ধ হৈছে নিশ্চয় অবৈধ খনন হ'লে নিশ্চয় আমি বন্ধ কৰিবই লাগিব কাৰণ আমাক কিয় ৰাখিছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ দায়িত্ব এইটো আমি কৰিবই লাগিব। আৰু কিবা NBNN नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो कक्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।